Balban da gelata. Polat Balban. Barakelde çaşırat kilo dostlar. Mına kızı. Polat Balban. Vay vay vay. Cigit. Şaken Balban'ın oğlu. Polat Balban. Bas kamçını Polat. Hayda. Hayda gitti mına ke. Oy. Gözünün çankaratında. Yeser Polat'tadı. Kapos Polat. Gitti iki çubak. Jügani eser şıkırlandık ya mesela. Cere kaç. O da ketті. Ula ağır çaptı. Hazırda 2 palban gezim berge. Abdügan'ı geldi. Birinci Abdügan'ınki Jügani şıpırılıp ketті. Bardığını gördün ha. Bunu eser. Söz yok. Bol deser. Barakelde muzkanı. Kazak Abdügan'ı delişip çavukta. Muzkanı. Bir tay 5000 som Abdügan'ı. Vay maşallah barakelde. Bir tay 5000 som. 5000 som verdi. Mala versin. Barakelde. Arkaga ötüp tayda lazım. Bek Baydın tarına da degen atında 5000 som bir tayga Abdügan'ı palban salım koştu. Mala versin Abdügan'ı. Ayda cedile taydı bergile 5000'de aldı. Yok Polat bergele mi? Polat. Ataklı Şaken Palban'ın balası Polat Palban bergel. Hayda Polat çavkar. Munogu Polat Palban Polat. Onu jetkizip kelgen bile Polat hazır iken. Munogu dile tımpaz alat. Altınbek Mişel'ge vur ağzı. Mişel'ge vur altın. Altın nerge vur. Vur Mişel'ge. Vur. Hala des, bol des. Sıdiyalar. Ketti iki çuvak. O ayakta. Nerge vur, ketten at. Başka çeken dostlar. Öte zor eken. Polat hazır. Şurada yıkma menen. Hazır el. Buradan teşkere eken. Öp sümeşerizden. Bir tay lazım narkıga. Söz yok. Bir tay. 83'lerden atı paska taşladı. Al de pay gele. Südiyalar al de kolun gidelim. Mola resim polban. Assalamualaikum. Halk yakından gelen mehmanlar. Bu akeler, ülkeler, dostlar. Şu Amerikan kulları jakşı. Finallarda oldun. Bu akeler karalar. Cipsiz çavaylıcım da ya. Erkekçine çavaylıcım. Jakşı niyette toy veratkandan jakşı çavaylar toydan ya. Rahmat Polat, rahmat. Var özü le. Resim. Polat'ın tapazı bende. Cedile Polat'tı. Söz yok. Altınbek hazır. Bırak getir. Barakelde dostlar. Polat Balban'da. Çaçıravelik oldu. Salam aleyküm. Polat. Barakelde. Rahmatcan жақсы. Polat qanday boldu ulaqtın çıkışı hazır kulak. Aka şu bizga nasip etgan ekan, men tushib qolibdi tuymalar. Tuymaylar ko'tarib oldim sho'g'alachi. Xudo qolsa. Shu ne to'ygan odamning bardi. Ne niyatda qilsa, qilsin. Ana shu büyüt şu canavardan görse gerek. Tene kanalda. Baş tiyek, cipsiz çavaylıcı. Her bir adam toy verir da. Oşa toydu jakşı vergizin, oşa jakşı niyetli vergen için. Jakşı tiyek, cipsiz çavaylıcı akiler. Şu görgönler. Menen geçsek kişine geçip koyasıdır orada. Koluna bereke. Polat 1 minut. Buyur oğlum ha. Polat. Çakarımda. Barakelde. Rahmatı Şakem Aldan atan ulaqtı жалға салғанда bir elin aldına varıp durup qaytçele. Bir eske gelip ketті okşaydı ha. Emi hakem çapkan biraz da görgüm. Yaşılek. Yaşal. Barakelde толқынданып тұрады. Құттықтаймын менің. Rahmat. Жігітсің. Çok rahmat. İşim бұл мынакей достар. Biraz толқынданып кетті. Бұл Раматылық Шакен Балбанның ұлы достар, Болот Балбан. Елдің алдына барып тұрып, атты бұрып, бата алып тұрып, елді бір чуға салып тұрып, ана таштап кетчелі Шакен Балбан Раматылық. Boy. Kim eken? Kim alып çıktı? Hazırkı nar jақтан çıkarıla тұрған bir torpu. Mınakey. Baltağılaz ayıl hükümetinin turgunu. Özbekistan ıntımak komandasından Talant Palban 83'lerden bir tayına üstüne 10.000 somuna çıkardı. At gibi ki Talant. Surgoyan, Jalalabad oblastının Surgoyan degen atında çıkardı. Surgoyan eken dostlar. Bakıt Palban'ın Surgoyan'da 10.000 som. Tayda
arka ayaktan lazım palvan. Get talant. İkinci salıp bir жақсы kalat legen atıp gel. Mınakey talantçı legendarlı palvanların katarında durar. Talant palvan menen biz sıymıktanabız. Mına dostlar qaragılar. Surgoyan. Assalamu alaikum. Alçak meydan meymundan. Şertten. Şu lakıyorsun toyduğu. Жақсы той болады. Şirin toy. Halal toy болып жатыр. Akılsızca çoğun rahmat. Oldары. Жақсы жігіттерден болсын. Кыргызымдын сыймыктанган жігіттерден болсын. Ошол барлық балбанларға атшалы жеңіл болсын. Omad. Managa talat palvan. Молодецсің talat palvan. Atağa belli. Rahman palvandın balaz olat buru. Talant palvan. Jalalabad'dık Surgoyon'da çıkardı. Dostlar, Talant Balbandın Молодецсің. Azıqı çıkara turgan. ikinci salımı. Bir torpak alıp girezin. Tutuktayız. Alıp girezin Talant. bir torpak talan. Selamun aleyküm. Ayday ver. Mikrofondan alыстап алалы biraz. Qanday boldu? Ulaqtın çıgışı, oşo ulaqçını aytып bер bizге. Жақсы oldu. Мына жақтан біреу көтеріп қойған екен. Мұндағы пайға бір салып шығардық. Құдайға шүкір. Жақсы той болды. Ha, barakallah. Балбандарға иілік. Ракетасындағы ұлдары Қырғызымның жігіттерінен болсын. Қырғыз еліне жараған жігіттерінен болсын. Құдай қаласа. Barakallah. Bu ikinci salma buyuruz ha. Birincisi ne oldu lan? Birincisi bir top olsun 5.000 soğukçu. Ha, barakallah. Bu? Bu Surgoyon. Ha. Surgoyon. Bu hazırkı salmın içi. Hazırkı salmın. Ay, 1.000 soğukçu. Ha, maşallah. Kutuktayız. Dostlar, at jönünde aytayın, men özümen aytıp koyun. Bul mına. Baqıt Balbanın Surgoyonu. Suzaqtan. Jalıbat'ta Suzaqtan. Barakallah. Kutuktayız, omatın versin. Baqıt sen daha kutuktayız. Barakallah. Mınake dostlar, şunday jıyında jarap atat. Janvar Surgoyon katуу jaragan buga чейин деле. Omatın versin. Alıp gel. Umka palvan. Jetelegile umkаны. Umka bergel, umka. Umka bergel bir жақсы sözün aytıp gel. Dostlar, Mınakey umkaga oşap çapkıla. Özü çoğul bağla, mına palvan onday bolat. Özü çoğul bay. Halaldap çoğat umka, молодецсің sen. Assalamu alaikum. Alыс жақындан келген меймандар. Şu Zamireke toy berip atqаны kez ake. Toyumuz kutlu olsun. Qanday niyetmeni toy berip atqan bolsa şu niyetiniz kabul bolsun ake. Şuncha eltin batası түспейсин. Daima şu el aldında жүзүңүз чарып болуп жүрөсүң аке. Рахмат чоң, шунча элдин башы бириктирген сизге рахмат чоң аке. Ana şu yerdeki palbandардын да барына билегине күч кетпесин. Рахмат силерге. Молодецсің умка. Умканы жетеlegile. Умканы жетеле. Ayda ber. 83'lü jigitler umkаны жетеле, torpak bergile. Barakallah. Matı жетеле. Karimanaga jetkizip kelesing. Ha, salım kutlu olsun. Ha, barakallah. Janvar. Bu bayağı Samat Ajı'nın ata. Ha, Samat Ajın. Atlat Xana. Ha, barakallah. Umka hazırkı senin salmın qanday boldu? Жерден бақыт дүкем алды эле. Бир кол кирип кетти, анан өзүм мен он келип калды, өзүм алдым. Бақытты алдырдым эле. Ha, barakallah. Şu nasip eкен мага он келип калды, мен өзүм алдым. Ha, жақсы. Менде биз şu жердеги palbandардын да баарынан билегине күч кетпесин. Şu Замирекеге дагы иштерине ийгилик, дайыма şu koylordu берип жүрө берсин. Анан силерге дагы Kiterke sport, Көкбөр спорт. Көкбөр sport, Nur sportка дагы чоң рахмат. Силер дагы элдин кызматына жүрөбүз. Рахмат эке. Жакшы. Балдар жакшы бүгүн мына таза улак беришип атыр шу жерде жебине дели дагы. Шу балдар дагы таза алышып атыр. Баарына күч кубат. Шу дайыма той боло берсин. Шундай улактар боло берсин. Barakallah. Umka omatın versin. Рахмат. Samat Ajı'nın Xan деген аты менен достlar. Umka Balban. Аксы өлең булат. Жигиттер улак өтө тез чыгып атат. Түшүп атат, көтөрүлүп атат, түшүп атат, көтөрүлүп атат. Охо, мындай. Жерге түшүргиле. Мындайча айтканда сорунда Çılbırı yok mu? чачылып атат, чачылып. Судьялар. Калыстар арасында Oldu улак. жерге таштадın. Жерге так түшсün hemen. Буяктан интервью алып келгинче Жерге түштү. улак чыгып калып атат. Kıl çeke Кээ çeke учурларда. çeke çeke. Mani mani. Adı tribünaga gelsin dostlarım. Mani mani adı tribünaga gelsin. Буякта өзүнчө бир топ жүрөт. Буякта улак жерде достор. Улак жака барайлычы. Улак буякта кайнап атат, кайнап.
Mına salma. Buraya salattı. Ayda baba! Tekem bol, tekem bol! Janabı markı yesep, markıtlıkın az süreçiz, nolbat tayalaz. Tayalazın, satı kul okşay. Bana kay, bana. Ağı iletsin bay, satı kul palban bu. O jerge. Doğru. Kep kacakla. Yine satı kulüyle gerek. Satı kulüyle. Kalabalığım bana! Ayda! Batamda ukamına! Ayda! Batamda ukamına! Satı kulüyle. Satı Durburdan batırır, parçalı bölmüş adına hafta uğurda. Nel aldı. Avuç nel aldı. Avuç girelim diye geliyorlar. Yok. Davuz öz taşlayın. Davuz bir tuğlalardan taşlayın. Malades, adım söyleyeceği, karım kırdırdı, bana kalbanlı koladı, bayağı kalban. Bir söyleme taşlar. Malades, söyleme gibi. Turbursa cevrekte sarça ve bir sarçadan bular. Bir maşına jübile öte sonra. Çıkma mamay durur mamay. Hadi şu diye. Canan rakay forma çıkardı da dostluktan rakay forma. Oşa amcam satılat ki. Söyleyelimce 7 yardına satılat ki mesela. Amcamı gördüğünde de bölünlük. Özgür çeke geldi. Oşa satılat. Konuş yatkız. Konuş yatkız aslanlar. Ormek sağ ol! Konuş aslanlar konuş. Konuştunuz.
Bitti. Ulan kanday bulmadı. Ayıp etti. Atak tutmadı. Sezonun dostlarına açık aytadan kazanılacağı Anas balbandır, bolardı, bayas balbandır, gözü, arı kulübüdür, ayaklı, fotoğrafı. Bravo, taştan bravo. Omurunuzda palvandır, Remiş palvandır atına. Bitti şükür. Var sigaraların bel altı. Kalstar toğu, cana alparıçılar. Evet canım maydan gelgen atkana benim atım. Bir gel attak geledi. Maydan gelgen bala Nurgazı palvanga vergen attı beri alıp gel. Bu yakta jariya kılıp atkan, kısqası toydun başında turgan jigitler toy kutlu olsun. Rahmat. Şunçалык деңгээлде өткөрүш буга чейин бир топ иш-чаралар, чогулуштар болгон болуш керек. Болгон. Буга чейин bu toy өткөнгө чейин Куда каласа анча чогулуштар болду. Калбандар аралык, судьялар аралык иштер болуп атты. Куда каласа ошо элдин коштоосу менен, Алла Тааланын буйругу менен Куда каласа эл сынчы, эл тараза демекчи. Элдер сыйлап, элдер бактаза ушундай болуп өтүп атат Куда каласа. Ошол Жакшы. Эми азыр бу жерде көп жерге барсаң айтат да. Ушу башы таза башталса, анан ошо менен уланып кетет депчи. Бирок башында бир катуу турдуңар окшойт, а? Бир 2-3 жыл. Азыр биз бу тойду өткүзүш үчүн анча эле менет кылдык. Кыйналдык, башка кылдык. Кыскасы эл сынчы эл тараза демекчи, эл бала башып атат. Элдер балайт, биз өзүбүз неме кыла албайбыз. Айдайбер. Аскыла калды. Кел атат достор. Сабыр кыласың. Автоуна. Нарайга жетейин деп калды. Мына сүрмө топ менен кел атат. Нарайга жеткизип келесиң балдар. Hayda жеткизесиң балдар. Бери кайра. Жерге түштүбү? Жетишпей кал. Тата. Болду. Эсеп, эламан. Судьялар колду көтөрүңөр. Эмне болду? Улак кетти да, мына улакка чапкыла. Улакты чапкыла. Жерге түштү. Кошо күз. Алып келесиң,
83'lerin altından koşak üstü lazım. Eleman palvandıkı. Sudiyalar ne oldu? Sapan. Elemandıkım ne oldu? Esep mi? Malaka eleman palvan. Eleman palvandıkı 3. salım. Bana dersin eleman palvan. Eleman palvan at kimdiki? Samat Hacı'nın Çorluyak kılasında. Samat palvanın Çorluyak kılasında. Eleman palvan Aftavun'un ne gezi? Ömüş palvanın Samat Hacı'nın Nurmurza'nın adına. Bana dersin palvan gel. Assalamu alaikum Şamşar aka. Ne toyuğuzda maksatınıza jettiniz aka. Zamir. Zamir aka. Ne maksat ve toyuğuzda maksatınıza jettiniz aka. Ballarınızın ömrünüz ölsüz eken olsun aka. İsteyem şunday toyuğuna jettiniz versin aka. Amin. Davay. Hafta maşinalı belgili. Eleman palvan. Arkamda ayet otat. 2. salım, 3. salımı dep. Hay. Kim koydu? Nurmurzam, niye maşına? Mına dostlar. Mına şul jigit Nurmurzam'ın koyup bergen salımı Eleman balbanga bugün nasip buldu dostlar. Ha, ez gelgen eken. Öyle Samat aka jolduğunu koyun. Eleman hayda beri. Samat alıverin. Hayda. Eleman salım kutlu olsun. Rahmat aka. Hazırkı kısqa nusqa ulaqtın çıkışı qanday boldu? Жақсы болды aka. 2-ге 4-ні түшіп қалды насипті aka. Кейін 3-сіне қайра алдым. Birinci ne oldu hele baygen? Birinci baygen? Birinci 15 мың сом болған aka. Ha maşallah. Barakeldi. Bu hafta ne oldu? Hazır машина болды. Жақсы жол көтердім aka şu жерде. Ha, Жол көтердім насипден. barakeldi. Qanday rahat alып atасың? Hem şu çapqanız, rahat olacaq. Ulaq çapqanız. Qayғы жүрмез. Ha. Çapqanız, qayғы жүрміз. Bugün uyku başqaça olot boş gerek. Ha? Ha, barakeldi. Bugün Özbekistan'a şu axırın sağlamız aka hakeme görürüz. Ha, barakeldi. Kutlu olsun. Özbekistan'da niye salım boldu? Özbekistanda axırı болды. Axırın bir qılıb qoydular. Ha. Men özüm 2 günde 4 taşladım, bir atan bir taşladım. Ha. Ha, barakeldi. Dostlar, Özbekistan'a çeyin çıkıp çabuk жүрген balbanlardan, Eleman balban. Bu Samat Hacı'nın Çorny, Чорный деген. Çorny Delfin. Жаңа Чорный деген. Ha, жөнеле Çorny бар. Ha. Çorny деген ат екен достар. Barakeldi. Құттықтаймыз. Eleman. Sorundan osteyebіз бе байгеден? Болды aka. Ha, болды. İyilik Eleman. Рахмат aka. Toyнакы кетті достар. Eleman balban. Mına dostlar. Satazın var, dukum çeteyi bir aga. Özgöçö. Bugün ulaqtın günü. Bugün özgöçö ulaq bolup atat. Balban, жүргүнүм, айдачы. Микрофондан алжыраак болуп алайлы. Мына. Эң кызыгы достор, мен шунча жылдан бери улак тартып жүргөн болсом, бер айдай бер. Биринчи жолу ушундайды көрүп атам, мынакей шу алдыңыздарда экранда турган жигит бир өөнө дагы ашырып таштап кел, ашырып минтип кел деген жок. Улактын башынан баштап жалаң өзү таштап берип атат. Туган, салам алейкум. Той кут болсун. Рахмат. Баракелде. Bir öte bir başkaça ulak at bu. Bir yaktan ulak gelet, sen taştaysın. Gelet, sen taştaysın. Paşa güzüne lazım. Koldan gelişince toydu taza ötküzüş hareket kılıp atабыз. Баракелде. Буга чейинки тойлорду да көрдүк. Анча жерде таза болду, анча жерде көрүп жүрүп жиптек болуп кетип атат. Анан өңөрүп таштаганда ушу таза жерге түшпөй калып атат. Ошолорду эске алып биз таза той кылабыз. Yine pişkile maşın, no çaşmalar pişir. Беребиз деп ниет кылдык, таза кылып беребиз. Кудай кааласа той акырына чейин ушундай болот. Kalp var mı, kanat kayıp. Ошо. Ha, баракелде. Дагы бир жолу ушу тойго келген коноктор туш келиптир. Сизге да чоң рахмат. Halalda alıp geleceksin. Дайым ушундай 83'lerden koşa güzüne lazım. кызматтан жүргөн үчүн жаспан. Баракелде. Рахмат чоң. Бул ыкманы ким сунуш кылды силерге? Же кандай сүйлөштүңөр? Өрүк айыл өкмөтүндөгү ушу улак чалып жүргөн балдар ушундай план кылдык.
Şu yerde bir taza toy kılavuz деп niyet kıldık ele Kuda kalasa niyetimiz işe aşırı. Barakallah. Maladetsin. Şu yerdeki Maladetsin. Sudiye olup жүрген балдарга да Өзіңіздің рахмат. көп атты негізі, көп атты көрдіңер а? Чабып аткан балбандарга да рахмат. Ушунчалык таза чабып берип атат. Kuda kalasa budan kийинки toylарда ушундай өтөт деген Қазеке, Barakallah. қолыңызды көтеріп, қазы Barakallah. Umatın versin. Şunda amanat kızmatты. Ak niyet bilen kızmat ko'targanlarga. Barakallah. Ulaq gel atat dostlar. Ulaq gel atat. Buna ulaq. Buna ulaq gel atat. Barakallah. Hayda balba. Vur eve var şeyge. Vur. Şeyge vur. Yerge vur. Gitti bunu aldı usta. Oldu, kalanı gidiyor. Gitti. Hay. Düştü ulaq. Düştü dostlar buna gel. Şöyle gel düştü. Bay. Buna kızı. Öte. Жақсы нәрсе екен жігіттер. Қарағылачы. Мындайча айтқанда, КамАЗдың алдындағы қызы чуының барлығы мына места бүтет екен. Елдің бары ушул убак менен алек болот. Салым салған балбан болды ошақтан салымын алып батасын беріп кете берет. Улақ бияқтан улана берет. Muhammed! Vakit surbayandı sal. Sal surbayandı. Ve Muhammed! Ya barakallah. Koyuncu yemisiydi. Dostlar, bir öte başkaça görünüş oldu. Ağlar çekeye kaçma. 2-3. Bir de судья var. Жалға салып кетті. Uyatar var mı? Kim болса да көк формачаның балбан екен. Ойбой. Өте қапталдап барып тұрып. Мынаке қуып келе жатыр. Алдына салып. Adı Cengiz Balban gana. Cengiz Balban'ın 5000 soğumu bir topa koygan. Cengiz Ege. Kolumuzu götürün. Gel atat, çaçırap gel atat. Mına. Көк формачан балбан. Adı bunlar Balban eкен. başına mezun eder. Oy, söz yok. Aballe. Kapat dur. Konu sosyede turuptur. Jılba. Konuş balban. Балбандар, мені қарағыла. Ketdi ulan. Hayda balban hayda. Gitti. Bırak ya. Hayda balban hayda.
Oy oy taşladı okşaydı. Taşladı. Oy oy oy. Buna düştü ulak. Düştü. Haydağılar cibitler. Haydağılar. Oy oy. Kötörülü atar. Ulak geldi düştü. Oo, öte töz kötörülü ketdi var. Munaki. Raymalı balban da atat. Orta koy bu. Orta koydan. Raymalı balban da atat. Raymalı balbanın. Hayda. Evet, başlıyor tutarlar. Katak veriyorsun. Qatar 4 salım bolup ketdi. Жетişpeyde kaldık dostlar. To'xta. Ya nega torpaqtab bergila? Bol desa. Raymalı palbandiki Şamı palbandın şakalatında bir töbe salım bunda. Mana dersin palban. Raymalı palban. Ömüş. Yine ömüşlü söz bitmey kalgan. Ömüşke bergile. Gel sesçiyle. Assalamu alaikum, uzaq жақыннан келген туғандар. Той ширин жана алал болуп атыр. Өткөндө бизде алтынан келген туғандар капа болбогулагы, жалаат оштон келгенде биздечи тек чылбыр болуп кеттилер. Мына буюрса ушу тойдон баштап тазалай баштадык. Жакшы той болуп атыр, Бардыбызбы. Ушу Замир экөөбүз жакшы ниет менен балдарына элден бата алып берейин деп той кылып аткан экен. Эмне ниет кылган болсо ниетине жетсин. Балдары элге, динге кызмат кылган жакшы жаштардан болуп өзү берсин. Амин. Gelgile. Gelgile nege yere palban. Mişelge düşür. Assalamualaikum Bulat, qanday? Ha. Emazı japşapta eleman ke. Ya qoy, öngörtpä. Jerge Gel atat mına. Şakalat menen. Raymalı balban dostlar. Raymalı. Raymalı bir minut qarap qo'ya. Shundaki dostlar. Hazırkı töөнү salgan balban, Raymalı balban. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Salım kutlu olsun. Рахмат аке. Barakelde. Ушул жалпы тойдун өтүшү боюнча bir ичинде көп жүрөсүң, аягына чейин эле жүрөт окшойсуң бул кейпиңде. Bir ичи кандай болуп атат? Ошону айтчы бизге. Калыштар зор деп атат. Жийин ичи Кудай кааласа бул сапар жакшы. Өткөндө бир аз эме болуп кетти эле. Биздечи өзү негизи алабукада тээк чыбыр салынбайт да. Бизде таза чабылат. Эми ушу келип чабып жүргөн балдар жакшы билет. Ушул сапар Кудай кааласа той таза болуп жакшы болуп атыр азыр. Келген палбандардан ыраазы болуп, торпокты да жеңил сойдук. Торпок жеңил сойбосо чоң тойдо чыгышы кыйын да аке. Ошо торпок жеңил союп, өзүнүн аяшыкасы болот тойчу. Ошо жакшы болуп атыр. Азыр өзүмдүн досторум, аке үкөлөрүм жардамы менен ушу бир төбөгө салып алам. Баракелде. Ушу насип бар экен ошону алып. Бул шоколад. Шоколад бул. Жануар кандай болду? Шамшар экен шоколадында. Бул аттар эми бул аттарга чынында мындай чабып калган балдарды эле отурса чыгара турган аттар да. Булар такшалып калган. Ильяс балбандар чаба берип, буну такшалтып калган булат. Негизинен. Максатыңа жетесиң да? Ие. Ушу максатыңа жетесиң. Эми өзүнүн айылда болуп аткандан кийин бир мара кылып койбосок болбойт да. Ошого акелерден суранып, инилерден суранып ошо атын алып минди келе ошо. Баракелде. Колду суутпаш керек, туура айтасың. Раймалы, оматың берсин, куттуктайбыз. Баракелде. Мынакей достор, бир төбө менен Раймалы балбан кезектеги ийилге жеттик. Кеттик улантабызанда. Деген улак болуп атат достор. Чыгат, кирет, кел атат. Кызыл формачан балбан да кел атат. Баракелде. Мынакей жана ушу балбан көтөрүп артып түшүрүп алган достор. Мына. Улан palban, çeke vur. Улан балбан. Достор, улан экен. Бул карабын күрдөн улан palban болот. Мына кетти эки чулак кетти. Охо, чу.
Onu qarayım Palban. Bir ayda bir vurdu dostlar. Elini qaratır. Buna ke. Hazırda gelgen. Taşladı eken baladan mıhtı eken dostlar. Taşladı. Buna ulaq жерге düştü. Oy oy ya. Barakelde jayladın. Söz yok. Buna. Dostlar. Bilmeyim şuncha ulaqda жүрүp. Munda ideya takır bizsin oyusda gelgen emas. Şunu aytaylı. Buna ke. Söz yok. Limon degan atında ülkeci ulan Palban salıb. Özümüzdün resmi Korea. Köyüge çıkaran Palban, Raymalı Palban oldu. Raymalı Palban, Şam'ın şakalatında salınıldı. Şam'ın Palban'ın şakalatında Raymalı Palban Tribüne gelip Raymalı Palban, Şam'ın şakalatını bir Raymalı gelmedi. Buna ke jana. Konuş balban. Bugün kalgamız atlan jet. Çaçırat öyle geldi özü dağı. 10.000 salgam gelesi. Konuş. Salımın kutlu olsun. Rahmat. Barakelde. Sen Kaptaldan gelgen mi? Kaptaldan geldim. Men alыста olup kaldım. Bir kança bir 10 metr süyrep barıp turup salıp kettin okşoyt ha? Жалгыз салып кеттик. Söz yok. Mына карабайсың кашайып ушундайларда же ат жакшы болбой калат, же камера жакшы болбой жетпей калабыз да. Эмесе мындай кадрлар өтө чанда болот. Бирок жакшы салып кеттиң. Мен эми баягы камера жакшы тата албады, көзүм менен көрүп турдум. Кандай болду? Өзүң айтып берсең. Торпоктап бар урду. Кармадым, аттын колтугуна кирип калды. Жалгыздан чыгып, капталдап барып салып алдым. Жалгыз. Бир торпок насип кылган экен, бир торпокко чыгып. Баракелде. Бүгүн канчанчы салдың? Биринчи салдым. Баракелде. Улак кандай болот? Коnuş. Улак өтө таза. Улакка сөз жок. Şu той кылган акеге чоң рахмат. Балдардын өмүрү узун болсун. Сол үчүн. Баракелде. Кайсы ат менен ташладың коnuş? Улан экем красавчик деген атында. Красавчик деген аргымак менен. Баракелде, оматың берсин. Кутуктайбыз. Мынаке достор. Ишен балбан достор. Ишен балбан. Мына салым салып ийгиликке жетти. Ölenbulak'tan Vakıf Palban'ın cemaatinde İşen Palban 10.000 somga salım kıldı. Аксы өлөң. Maalesef Palban. Вакыттын аты менен экен. Айда Ишен. 85. жылқы бөрі құлып Баракелде. Ишен бияка айда бияка. 10.000 som. Buradan alыс кетейли. Ишен салым кут болсун. Рахмат аке. Кутуктайбыз. Бирок жана Börü құлып talant. башында бираз бир топ эле ызы чуулар болуп, ана сен артыган баягы улак түшүп жетпей калдым, өзүңөн сурайын депчи. Биринчи улакта Нокендеги лидер деген ат бар, Куанчаканын аты, ошонун атын эле. Камчы салып, көтөрүп эгерге кадасам, ар ким жапышы мага бер болду да. Анан бербейин деп ашырган илажы болбой калды. Эгер кашка илип, кадапчы, ташырып туруп такымдап келдим. Келсем эсеп эмес, чылбыр бар экен деди. Чылбыры эмнеге байлап койгон экен да, мен көрбөдүм аны. Чылбыры бар экен, эсеп эмес деп койду эле. Мени тулап келди заман болбоду, май деди. Мени эти залал экен, мына кайтты кайра. Ошону айтып атам да, намыска балбанын кезин сөз жок. Бүгүнкү азыркы улактын өтүшү кандай болуп атат? Ичинде жүрөсүң дайым? Бүгүнкү улак өтө таза болду. Чындыгында таза болду. Себеби эгер кашында бир жип болсо дагы эсеп эмес. Эгерге кадап алып келсе дагы эсеп эмес. Только жалда келген улак эсеп болуп атыр да. Өтө таза. Чындыгында таза улак болуп атыр. Баракелде. Таза улак өзү ушу Аксалапка, Чаткал, Бишкекте эле болуп калды. Кечеги улакты көрдүңүзбү? Жиптек болду. Ошода. Азыркы көтөрүлгөнү кандай болду азыркы салымың? Азыркы Элеман барбы? Элеман. Көкташ. Көкташ Элеман. Жерден алып калды эле. Анын аты чөгүп кетти да. Чөгүп кетип аткан жерден мен кармап калдым. Анан акаларыбыз бар экен, көпчүлүк менен ашырып жүрдүк. Баракелде. Ишен. Уматың берсин, куттуктайм. Баракелде. Рахмат, ушунчалык келип тартып аткансыздар. Рахмат чоң. Ишен, Мынаке достор. Ошентип İstep durursan o. эртең менен бир салым эсеп болбой калды эле, мынтип дагы кайра насип кылып алып чыгып кетти достор. Өзү ниетти оңдоп
Aldığa daim hareket kılış gerek. Только период. Bir жыйынтык менен сынбаш керек да. Мынакей, şu dalil ушул болот. Улак жерде достор. Yakalatı Ayda'ya başa dememiş olmalı ki. Hayrat dememiş. Hayırım attı başlattı. Hayrat dememiş. Bana özleştim pandemikteki. Örgü aylık batının. Nurburda Polvan'ın banditinde ölmüş Polvan. 10.000 songo. Halal oldu Polvan'dan. Halal eke. Aladesin ölmüş. Ölmüş geliyor. Kendi tırpaka bana ayrıldı şaka. Ölmüş Polvan'ın 4. salımı. Ağzınkı $100 cebe çıktı mı? $100. Ölmüş Polvan. Polvan, bandit, жақшатық шайтан. Молодец, бисмилlah. Nur Mırza'nın bandit деген аты менен достор. Yaxşı taç. Polvanlar kızı bıçak oyunu ezin ama жетişip алсın. Çaçıratып айтып. Nursultan. Азыркы келе турган $100. Barakelde. Futbolsun деп қалабыз достор. Ömüş. Asqar Polvan'ın balası Begalı Polvan'ın atından $100. Amerika dollары. $100. Alıp geleceğin Asqar Polvan'ın balası Begalı Polvan'ın $100 alıp geleceğin. Az interview aladık dostlar. Interview alıp olsun ha. Söyleşiriz. Ulak çıkıp kalkan ekan dostlar. Hayda Ömüş. Bandit деген аты менен. Мынакей Barakelde Ömüş. Kutlu olsun. Rahmat aka. Barakelde. Бүгін bir оң жағыңан одарылдың ғой. Bir қолың жүрді бүгін ha. Ezim olуп калып, бай ойты. Кызматкерлер жардам берип, дары берип, дарын күчүмөн жүрмөз ага. Ne oldu ezin olup kaldı? At basıp kaldı. İçinde mi? Gelede at sürdü. Atın bulap üzöngüde but kalıp at basıp kaldı. Qanday жақсы hazır? Жақсы. Barakelde. Ömüş qanchанчы salım oldu? Экинчи салым. Жана автоунаа болгон ha? Автоунаа. Азыр салым не oldu? 10.000 сом. Құттықтаймыз. Өте. Мынакей бұл Нур Мырзаның бандитіби? Жөбөнөн. Жөбөлөттөр шубай. Баракелде. Қандай болот ат? Ömüş сүйлөчү бир убактын ичинен. Улак өтө жакшы болот, таза. Ушундай чабыш керек өзү негизичи. Мына чылбыр тек жок. Таза кылып чапсат деле болот да. Өзү негизичи. Өзү негизи бул нерсе биздин Алапка районунда жок негизичи. Биз сырттан келгендер үйрөтүп кетип атат бизгечи. Анан олар кылган кылып атат да. Эми баягы кээ бир чоң тойлордо бул жерде деле болуп кетип атпайбы? Берде onu эсеп кылбай атат, жерге түшкөндөн эсеп кылбай атат. Жок, бүгүнкү тойдо эмес, негизи башка тойлорду айтып атам. Бүгүн той вообще өтө таза өтүп атат. Азыр жерден мен алдым, мына жактан досум алып калды, Эрлан дегенчи. Мага оңорук кеп калды эле. Ал досумду көрүп койдум магачы. Баракелде. Баракелде. Оматың берсин, Ömüş дагы бир жолу куттуктайбыз. Мынакей достор, Ömüş балбан. Баракелде. Таза Абдыганов дәрішін чалды. Bir tay 5.000 som Abdыганов.
Bir tay 5.000 so'm. 5.000 so'm berdi. Moladessin. Orqaga